Bismillahirrahmanirrahim. Hujik chat kadoriba bayan asi aikogi dua qabul oiba oidaba gi matang dane. Alhamdulillah yamna phare masigi bayan asi lakpa karigino haiba matamda. Aikoi leiriba musalman jo ek tabqa ma jo ummat leiriba har musalman khudingmak ayamba musalman khara sigi dua sigi matang da yamna confuse ohelle. Moide ek थाजबगी यकिन सी माखोइगी थमुई मनुंगदेगी थोखिबा अमसों गैबता अल्लाह ता थाजबा पोसक थाजदबा पोसक अमा दुआसीगी मतंगदेगी ओहेन ब्राइना खल्ले करिगी चिंगनबा मयाम सिंगदुना अदु करी मरमगिना एखोइना फजना सही मानादा दुआसी कर्मैना तौगदबनो दुआ कबूल ओइरिसी कर्म मतमदनो ओइद्रिसीना कर्म मतमदनो सी खंगदबगिने इंशाल्लाह सुखचोय सोइदनमकी एखोइ खंगमिन्नसेबा सिदा अहान बेंगो Faqih Abu Lais Samarqandi rahmatullah alaina mahaki hadis ama bayan to bidi ba sigisda si ahan ba hadis ne ba sigi makata ne ko matang nairak se ba dua sigi matang da yam khre hadis kaya morom lei khre ngami matik ki khoi ngasi nei na si walahure duka makka ko nai khoi sukchoshi na ki nei na min nasib Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu gi riwayat ki matungin asi hujik ki mahaki sanad ni ko faqih rahmatullah alaihi sanad ne Hazrat Abu Hurairah harisi maqbul sahabi ne sahabi dasu magi thak tonga lidna aduna jo Hazrat Abu Hurairah si Allah ge rasul ki hadis bayan to bada number 1 jo Allah ge rasul nasum mahak hadis bayan to bu matamda ijazat pi khraba adugum laba sahabi makhal mane sufi ekdam adu mahak na riwayat to bi wana kana gumba mi amada potlam manga si sin na khraba adui targadi Allah na amaka masjid tonganna mangonda sukso shoidra maki pot amanga masu tongana maka bibi habiti pot amanga dege mehrum lahin thebene pot amanga si sin nakhra di pot amanga masu adum tongan Allah na mangonda masjid pi haibidune ba ahan bade engoba kana gumba mi amada shukriya ada tawbagi madda si hapsan bi khraba sigi nyama si pi khraba pot amma malak pa matamda Allah gi meke digi Allah gi shukriya da to adui targadi Sukso shoyna maki Allah na magi ni'mat leiridu magi chana bathakna manatra mal dawlat har line khudi magta izafa tawbigane haribe karigumba Allah gi shukriya ada to bahayna khraba adu targadi magi mal dawlat magi ni'mat singsi Allah na izafa hengat hangane haibe duneba izafa hengat handabadi mehrum ohilloye aduneba sida Quran ke ayat supireba la in shakartum la azidannakum agar tum shukriya karoge shukr karoge karigumba na khoina shukr tawraba adu targadi suksoi shoidana maki bis zarur tumhe bis zarur zyada ata karunga adu targadi suksoi shoidana maki nangonta nangi ni'mat leiriba ni'mat singta dagi hena maka pina bigani haibtuneba sida anbadis polam kayano hay khiridu polam mangane ba ani suba polam da kana gumbami amada sabar tawbagi nasib ohella ba dui taragadi suksoi shoidra maki masi sawab tegi khali ohello ba sawab phangbadi gi mehrum ohello haibene sabar tawra ba dui suksoi shoidra maki sabar dugi azr Allah na pibi gani haibedune ba sida engoba ikogi Quran ge to haibiri ba Quran gi manungda innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab sabar karne walon ko unka azr sabar tawriba mi singsi ki azar se sirengo azar se karino behisab hisab kar leitabida karinte hisab leitabida hisab hotabida ikoigi masing thingam daba azar se Allah na suksoi choidan maki pigani habitune sabar si darkar ne ba hujik matam sida su khoigi darkar ni karigi tension lei naba matam amasung thabuk tayamna busy oinaba matam sigi matam sida tasing nama kyoina sabar gi bahut darkar hoye sabar adubu sabar amasung tahammul sawab phangadaba azr phangadaba mafamda adubu karagumba mi ama sabar amasung tahammul se sisu tamba darkar hoy ko haiba darkar hoye haina kharaba adu targati sawab phangma mafamda igera phangdaba mafamda sukso choinam ki sabar tahammul tawgane semju khangbiyob ko ahum subada hari si kana gumma mi amada toba tawbagi tofik si phangaba adu targadi magi toba si suksoi shoidar maki qabul ohen bigane hebben toba tawragati qabul oibadegi mehrum ohillo hebben toba tawraba adu targadi Allah na magi toba adu suksoi shor maki qabul ohen gani hebben sisu ngo Quran gi manunda wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadis
عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده کہ وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. اللہ کی ذات سے دی کرم ذات میں مطلب جو بندہ سینا توبہ تورپ مطلب دعا تورپ مطلب ادگم لبا ذات نی سکھ چھوئی چھوئی درما کی ماگی توبہ امسنگ ماگی دعا دو قبول توبی ہے بدنے سلیری کو ادگا دعا قبول توبہ تو دبگی متانگ تپنا تپنا نہیں نسے سیگی پولم خرا امسنگ حدیث خرا سیگی متنگی نہیں کوئی نہیں نسے بگو مری سو بدھائری سی استغفار توبگی نصیب اوہل لبا ادوی تارگدی ماسی مغفرت تو دبدگی محروم اوہلوئے استغفار توریبا میدو سکسو شیدر مکی اللہ نماگی مغفرت تو بیخر دبنے ہائی بنے ادو سو قرآن کی منوں دا استغفروا ربکم انہو کانا غفارا اپنے رب سے بخشش مانگا کرو کہ وہ بہت ہی بخشنے والا ہے. اللہ دگی بخشش ایکوئی ننی کے دبنے اے اللہ کوک تھوک پیو چم تھوک پیو ای استغفار توزری توبہ توزری ہے بسیما ادم ایکوئی نے استغفر اللہ سے کک تصدبا ادی تارگا دی اللہ نا مہائی بیری نا اللہ دی بھائی کوک تھوک پیرگی چم تھوک پیرگی نا لیری با اللہ مپو محاق نی کوئی نا ہائی جدبگی نی جبدگی نی ادن قرآن کے منوں دھاری سی اللہ مپو محاق تی نخوئی سم دخا کی بخشش اللہ دگی نیو محاق تی دم بخشش توبہ مپو نی ہری سی محاق تی سکسوی شوی درم کی بخشش توبی گنی سیگی پولم سیدہ مری لے رہے منگا صوبدنا کنا گمبمی امدا دعا توبگی توفیق سی فنگا با ادوی تارگا دی قبولیت تگی محروم اوہلوئے ہے بدنے با قبولیت تگی محروم سکوئی اوہلوئے سکسو شوی درما کی مانا توریبت دعا دو کی متنگ اننا ماگی دعا دو قبول اوی بیگنے ہے بدنے با قرآن کی منوں دا ادعونی استجب لکم تم مجھے پکارو میں تمہاری سنتا ہوں کری گمبا ننگ ایبو ایب میرے بندو نخوئی ایبو نیجو ایبو ہائی جو ایبو کو اینا نخوئی سک چھوئی چھوئی درمکی نخوئی نکو بدو ای سک چھوئی چھوئی درمکی تائی ہے بدنے ای تائی سیدھا ایکوئی کی نوٹ تپیری سے علماء خرنا منگا صوبسو بیان تو بیری ہے ادو منگا صوبسی کرم بنو اللہ کے لئے خرچ کا موقع مل گیا اللہ کی دمکتا ایکوئی نا پیری با اللہ کی مکی دگی نعمت خرچ ہے سیگی سی اللہ کی دمکتا ایکوئی نا خرچ تو بگی تنجا پھنگ خربا دوی تارگتی ادو گی مانا تو خریبا خرچ تو گی بدل ادو گی ازر ادو گا چپ مانا با پھنگ دبا دگی محروم اوہل لہے سکسو شوئی در مکی پھنگ اینا خرچ تو خرید دے ڈبل ٹریپل جو اللہ نا پام بدو پھنگانے بدل سکسو شوئی در مکی پھنگانے ادو ننی کوئی نا باس جتنا جو اللہ کے مکی دا خرچ تو ریبا میسنگ دو ادو خکتا اللہ نا سموہی دا ادو پنگ پیتا پی بنے پنگ پیتا سو پی سا تھوئی پنگ پیتا سو پی ادو گا اللہ نا مونگون دا امکا پنگ پیتا سو پی کاری یہ جیسا مانا خرچ تو ری دو گی متنگ اننا ادو گا سیدی مفم مفم خودی مکتا تجربہ گی وانے ایگون دا سو می کیا ایگون دا حیرک کرے ایکوئی نا تھموئی سینگنا اللہ کی دا مکتا خرچ تا متم دا ادو کی بدل ایگون دا سکشو شوئی درمے کی حل لگا لائے ہے بیسے سی ایگون دا کیا رکسو حیرک کرے سیدی ایگی وانے ای سیدی کشو نتے نا کھل لگا سو حضرت پر ذوالفقار نقش بندی گرنٹی لوری بیمانا ادو کی واقعہ لئی بنے مسجد اما صحابہ کی متانگ دا مسجد اما درکار ہوئے رہے بیرون دا ایکوئی کی مپاندہ آؤٹ آف کنٹری کوئی انڈیا کی مپاندہ مسجد امگی مسلمان سنگچی کی مسجد لیترے پیسہ سو لیتا با ادو دا می مخکتنگ مانا ہائی نرے متنگ سیدہ نونگن دا پیسہ کیا ملے سی اسوک سی لے ادو تارگا دی حضرت نہائی ری سے نہاک سیگی مسجد صاحب سیدہ خرچ تورو سیگی چاہی کھرگی متنگ دا سیگی بدلا ایکوئی کی ہمدرا سرک ہمدرا تھوکنا نہا اون دا پھنگانی ہائی بگی ای گیرنٹی پیرم گے گیرنٹی باقاعدہ ایرگ گیرنٹی پیرب متنگ دا چاہی کھرگی متنگ دا لگ بگ ادوگی دا دھائرے ایسو کاؤ کھرے ادوگی وری دو چاہی تراغی متنگ دا جو حضرت نہائی کی بدو محاقنا جو اللہ کی لمبی دا اللہ کی یم دا خرچ تاو کی بدو ادوگم با ادوگی پیسہ دوگی ایکوئی گی سرک ہمدرا ہے گدنا اللہ تعالیٰ نا منگون دا پیرم میں سیمون قرآن کی منوں دسواری سے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ تم جو کچھ بھی اس کے راہ میں خرچ کرو گے وہ اس کا بدل عطا فرماتے ہیں نہ کوئی نہ کری گنبت جو بھی کچھ اللہ کی لمبی دا خرچ تورا با ادو کی بدل سوک سوشی درما کی پھانگی آئی بیتنے پہ سیگی پولا مانا منگا سیگی پولا منگا سی ادو کا ترک سوبنی ہوزی بیان تو غریب دو
Mathang asina hadi masang asigi hadisi karino ay kanda Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam ki hadis asibu bayan tabiriyeba kana gumma musalman amana dua si tawraba jo Allah da adoi taragati Allah na sukso shi dama ki magi dua du qabul tawi hari mebe ang osida naina nangai posak amasule re dana karina jo Nabi alaihi salatu wasallam ki sanaya thang dane musalman amma dua tawraba adoi taragati magi dua si sukso shi dama ki Allah na qabul oi biyeba aduga fir ya to dunya mein natragana karigumba mana nikhriba duado dunyada adugi badal tonganba mana niridumak pidragasu aduga tonganba jo mangonda mana niridudagi hena kanagadaba Allah na dunyada adugi badal pikreba natragana masi bandasi akhirat ta mahak ke darkar hoy rakani na khallaga akhirat ki zakhira tawraga thamkibama natragana mana tawriba duadugi bakadar chap manaba mana tawriba duadugi chap manaba mangon de yauba magim namaya mal de yauba guna sing cha Allah na kokthok pigane ba basharta ke shart karina hai kanda mana tawram gadoriba dua sing duda gunagi dua nataba amasung mari mata thina naba yana danangai gi dua nattabida atei dua khuding makase ya to mana nikhriba duadugi badal dunya da pikre natragana magi nikhriba duadu dunya da pidraga so akhirat ki damik da zakhira tawkhibama natragana magi namaya amal da yauriba guna singdo adu Allah Ta'ala na kokthok kibama sida mathanggi hadis sigi matung ina hadis sikakte ikoi gyan ta khiseba ko aduga makhata na nei nasiba sigis da wa mayam ma leikhireba dua qabul oiba oidaba gi sida sigis da yangoba kana gumba mi amagi ikoi suppose Allah na di hairi dana Quran gi manungda nakhoi sukso shoi dana maki aingonda niro aina sukso shoi dana maki pigani nakhoi gi dua da qabul tawgani hairi me duadi suksoi shoidana maki qabul tawbiyaba sigisida hadis amasu lakpaneba ke Hazrat Hasan Basri rahmatullah alayhi sina Hazrat Abu Usman Nahdi rahmatullah alayhi anaba bimar pursi tawba iyadat tawba salamme adugi matamadda kana gumba mi amana majlista mohi busruk masin majlistuda atopa mi musu yawri minya Abu Usman nariba misaksida herammeba nahak ikoi damakta dua tobiyu ikoi umat punamaki damakta dua tobiyu haibidune kariguna haiba matamda anaba mi gi dua si Allah gi maikei digi qabul tobi haibidune Allah anaba mi sina dua tobasi Allah gi maikei digi qabul tobi aduna nahak ikoi gi damakta amso umat gi damakta dua tobiyu adugi matam aduda mahakna sohaidana karina nahak ne hena khangre sigi matangda anaba migi dua sigi matangda nahak ne hen khangre duna dua tobiyu haibidune samlapna hairabada Hasan Basri rahmatullah alayhi sin haiba adugi matamaduda Abu Usman Nahdi rahmatullah alayna Allah Ta'ala gi hamdu sana tawre mati magun thagalle kitabullah gi habidi Quran gi ayat khara tilawat tawre daru sharif sole adugi matunga da khud si thangal amme khud thangal amma matungda ekhoi punna maksu khud thangal ammi dua tawrami dua tawbal loire nan thakre loi khraba matung asida amaka hiramme ba Abu Usman Nahdi sina dua tawri ba mi sina karina nakhoi khush khabri nakhoi harau pujin oyu khuda ki qasam engwa Allah ki qasam saraga ne hari bijing khuda ki qasam ekoi no hujik taw khriba dua do Allah na qabul taw khrisine Hasan Basri rahmatullah alayhi si achauba ikoigi buzurg amadindra Hasan na hayeba na karmaina no adu kyamna qasam charaga Allah pak ki mamala da qasam charaga karmaina no hayri se sigi wase hayri bidan aduda Abu Usman Nahdi rahmatullah alayhi sin hayri bisi kaido bi ki qasam saru dori bana e Hasan nahak na ingon da posak ama wa makhaktang haiba matamda nahak na e Hasan nahak na ingon da wa makhaktang haiba matamda adugi wa do aina thajai aduga ai thajaraga yaqin tawi aduga haibusu illi adugi wadu suksu shena maki ai insu illi thasu thasai yaqin su tawene sidadi nahak ki wadu phoba illaga Allah na karino Quran gi manung da hari bisi ud'uni astajib lakum e mere bando nakhoi dua to ai na suksu shena maki qabul tawbi ganena adu Allah na hari bo wasida ai karmaina thajaroi engoba logic chemo Allah na hari bo wasida ai karmaina thajaroi nang na haiba wapo thajara matung da Allah na haiba di badajari ula amak hena thajabam thopani adugi matung ina idi haibani Allah na suksoi soidra maki qabul oyena ko aduda amaka haiba kariyena ikogi aiko Hasan Basri sina thoga aba matung sida Hasan Basri sina majlis tagi thoga matung da kaino hai tasing na makyoina asigi no pase engonda gi sehena faqi oy engonda gi sehena busur oyena hairami sida ulamai kiram khara nasu engo kari na nei ne haiba matamda
Allah na de haikreba duasi qubul tawbina ikhoina tawriba duasi sukchoi choi dana makki dunya dasu akhirat dasu sukchoi choi dana makki any mafam ko dimakta qubul tawbiyeba tapna tawbane tapna tawbane ba ikhoi sidi insan mi be sidi jaldi bazi yamna pame aduna yamna thuhanning bagi wane suppose ikhoi ngaptang khanta seba kari gumba ikhoina niriba duasi khudak ta qubul ohella seba khudak ta ikhoina niriba duasi khudak ta qubul ohellene somomda ina dua togani somomda hekta pochi phangakani adoi targadi taseng namak kyoina ikhoi ghaib ta thajabasu thadok khragani Allah gi thajabasu loina mak thadok khrane ba ikhoi de yakin hari bo posak se amo fogla roeba mi khuding mak loina musalla pai raga masjid sanga agalai khana ne dua dum tawra lai khragane somomda dua tabo somomda phangoi targadi bhai dunia se su dalul asbab ni sigi matung inna dunia se su salai ga dori bani sumaina phongna ohallagadi akhirat ta kari no ba ikhoina akhirat kine na khallaga ghaib kine na khallaga thammi sida ikhoi kari no ba mai pa ka dori se darul imtihan ne na hairi ba mafam sida ikhoi karmaina no ba mai pa ka dori se chisu ikhoi munna khanga da bane ba mathang gi hadis amaka bayan taw se bengo kari no hairi ba se eng se Yazid Ruqasi rahmatullah alayhi sin hai ba qiyamat ki numitta Allah taala banda sing sigi mokhoina dunya da leiringe da dua tawkhriba mayam sing che loina mak qiyamat ki numit se ta thangdo ga thamakkane loina mak puraga khanghalakane aduga Allah na haigane kari ko jo dunya mein mangta raha magar bazahir qubul na hui thi e mere bande nahakna dua tawba matamda nangna dua tawre adu bazahir qubul di oidreba nangna uba phangda dua di tawkhre adu qubul oibedi phangdeba engo adugi dua mayam singdo sigi sida Allah na herakane ba e mere bande aina nangna tawkhriba dua adugi matung in adugi badla dunya da si pikhre adugi nahaki lakadori ba nahaki punchi da phatta ba kaya nangna nikhriba dua adugi badlada aina adugi phatta ba singdu ngak thok pikhre awaba taga da ba singdu aina adugi singdu ngak thok pikhre sine matang thitra kadori me aduga adudagi lebhau ba singdu adugi sawabtuna silaire aina nangi da makta huji qiyamat kinumit kini maidan hashar gi da makta ne na khaga thamau bane na Allah sina magi adugi dua mayam singdu buthoga loina mafamatam khangal lakpa matam sida बंदा सिना तमन्ना तौगने काश के मेरी कोई दुआ भी दुनिया में कबूल ना हुई होती आईगी दुआ आइना निख्रिब दुआ मयाम सिंची दुनिया मनुंग द कबूल अम फोबो तौरमद्रगदी आई तसेंगनमकी ख्वाइदिगी फब पोसक अम ओइरमगदबनी हाइबसे सि तमन्ना तौगनी sida maka hadis am habiri si karino dua hari si ibadat makhalla manena Quran ke ayat maka habiri bakarina jo wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin और तुम्हारी परवरदिगार ने फरमाया है नहा के वकाला नहा के रब नहा के मपू नहा के परवरदिगार ना habiri karina aingonda suksoi suidana ki nahoi dua to bi aingonda niu noi dua to sina khoina nire iba dua do aina qabul to bi astajib lakum aduga jolo kana go moy amma aigi sigi ibadat sidegi alladina yastakbiruna an ibadati sigi ibadat sidegi sartabi tawraba sidegi mana tawdraba amal tawdraba dui targa suksoi sudrama ki ikoigi ikoi dana jahannam gi zalil oiraga moisi jahannam da changani hari me zalil oiraga jahannam da jo Allah gi haibi inda badu dikari tawni चुगुम्बे इबादत क्या जो हर लाइन खुदी मक्की हर लाइन की इबादत की मतंग दने हाई बसे जो अल्लाह की हाई इंदबदुदी करी नहरकने ओ खंगनी न हुई सीरब मतुंगदा सुखसोय सोयदन मक्की खंगबंग मदबनी उब फंगदबनी जो जहन्नम की लंबी दुसु उब फंगनी जन्नत के लंबी दुसु उब फंगनी अदो फत्तब नंगना तवरगदी जहन्नम की लंबी दे चत पताबनी हाई बिदुने सीधा मका हदीस में बयान हजरत अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं महंग हिबीरीबा हजरत अबू जर गिफारी रहमतुल्लाह अलैहि सिना करीना ताअत और नेकियों के साथ ताअत अल्लाह की हाई इन बदो नेकी जो नेकी लेरी सिंसी सिगी साथ दुआ सिगी सी असुमना इखोगी काफी ओहेली ओखल्ली जो अखोगी चाब थकप मतमदा एंजांग इखोगी थुम से फजना चाना हाप मतुंगदा इखोई हाविदना थुम याउदबे एंजांग हाउतेदा असुम तौदना दुआ सिना एक मखल अमा अखोगी हाउब मखल अमा ओहेल्ले दुआ सिना एक काफी ओहेल्ले हाइबदने
इबादत सिगी दुआ इखोगी नीरिब दुआ सिना काफी ओहले करम अल्लाह की इताअत अमसुंग नेकी की मरक सिदा अखोगी दुआ सिना नुन दुआ सि नमक कुंबनी थुम गुंबनी हाइबदुने हदीस में हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद नकल तबीरी करीना बंदा अदुगुम लब मतम मदु फोबा अदुम फरगलई जब तक माना जल्दी तौद्री फोबा अदुदा अर्ज तौरमे जल्दी मचान हारिसे करीनो हाइबे मतम हाइदुक पिरमी माना दि दुआदी तौखरबा अदुबु कबूल ओइद्रियेना मागे वखललोंदा कबूल हुजुजि ओइदबे यादे हाइबिगे वखललोंदा यामना थुजनबदो अदु तौद्री फोबा मासे बलाइदा अदुम अफबु ओइरगा लई हाइबिदुने अदुना इखोय करी तौतरे अखोइना दुआ तौबा मतमदा अल्लाहदा थाजबा तौबा तायेबा कईगुम्बा अइना नीखरिबा दुआ से कबूल ओइद्रेने उबा फंगद्रेने कबूल ओइ हाइबा अदु इखोय वखन हंधबा तौरोइदबनेबा अल्लाहदा थाजरगा लैगदबनेबा सुखसोय सोइदरमा के अइना नीखरिबा दुआ से जाय ओहलोय अल्लाहना कबूल ओइबिगनी कबूल तौद्रे अदुगी बदलादा अइगी फत्तबा कया अल्लाहना गाथोपिगनी सिग अजुरो सवा फंगबनी हाय कयामत के दुमिनता सिग सुखसोय सोइदरमा के कानरकने हाइबेसिगी थाजबदि थंगबनेबा अइना जे हाइखरेदना हर एक की दुआ से कबूल तौबो ओइतारगदि अखोय गैब हाइबेसिगी थाजबसे अखोयगी थमोय मनुंगदगी थोखिदौरिमेबा को अदुगा तसिंगनमक ओइना कभी कभी द जो अल्लाह ना पीदरी सिगी मरम अखोइना दुआ से तौरनी अदुगा दुआ से तौरगा अइदी कबूल ओहन्निंगेबा सपोज अइना गाड़ी अमा लौनिंगेबा अल्लाह दा हाइजरेबा अदु अल्लाह ना दे कबूल ओइद्रेबा गाड़ी लौबु फंगद्रेबा अदु अल्लाह दी खंगेबा सिगी बंदा सेना माना लौगदौरिबा गाड़ी येसे से थौरगा सुसुचुद्रबगी एक्सीडेंट तौरगनी मंगोंदा नुकसान ओइगनी अल्लाह दी खंगबा ngam मिदन अखो दी खंगबा ngam देद अदुगी दमकता जो अल्लाह ना नहा की दुआ कबूल ओइद्रिसे नहा की कानबगी दमकतने अदुगा कबूल ओइरिसिसु नहा की कानंगाइगी दमकतने जब भी अल्लाह ना फैसला ताबद मतमदा तौबु मतमदा इंसान में बिगी कानदबा पोसक अमो फोबा लेतेबा दुआ की मतंग देंगो अचौ लेरिक मैम अमा लेखे दुआ इस्तिगफार की मतंग जो नै नंगाइ ओइब पोसक सिंगसिदा अदुदा एंग अइना हाइनिंगिसे अदे केमते नते अखोइना दुआ तौबा मतमदा अल्लाह दा थाजरगा लैगदबने अइगी दुआ से सुखसोयनम के अल्लाह ना कबूल ओइबिगनी हाइबेसिदा सिदा हदीस में कहते हैं हज़रत मूसा अलैहि सलातु सलाम ना रब करीम अल्लाह ताला दा सवाल तौबीरमे हंगबीरमे करम करम मतम नो जो दुआ तौबा मतम दा स्वाय सुखसोयनम के कबूल तौरीबा मतम से हैरो हज़रत मूसा ना अल्लाह दा हंगे अदो अल्लाह ताला ना हैरेबा नंगसी अइगी बंदानी और ऐसी नंगी मपुनी नंगना अइंगोंदा निरक्पा मतमदा नंगी दुआदो कबूल ओइ हाइबेसि अमा हंगमे हाइरमेबा अल्लाहना अदुदा अमका हज़रत मूसादी मूसाने अमका हंगमेबा अर्ज तौरमेबा करम मतमदना हेना कबूल तौबनोना हाइदोक पिरमी अखोगी अहिंगी मतम असे जो अहिंग तंखाई सिगी मतम सिदा दुआ तौरप मतमदा इना सुखसोय सोइदनमकी कबूल ओइ अचौबा जालिम दुना तौरप मतमदा सुमागी दुआदो अइना ताई सेने भाइसे अइ सुखसोय सोइदनमकी ताई अदुगा हदीस अमदसु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाय थंगी मतुंगिना पोलम अनी लेयब जो अल्लाह की दरबार द रद तौदेबम होइना नीखिरिबा हुजिकी मतम सिदा नीगदोरिबा दुआ से अल्लाह ना रद तौदेबा सुखसोय सोइद्रम की कबूल तौबी अहान बदा अजान की मतम की दुआ सिदा अल्लाह ना सुखसोय सोइद्रम की कबूल तौबी अनि सुबदना जिहाद की दमकते खोइना थोकपा मतम द सबबंदी तौइदन अदुगी मतम अदुदा दुआ तौबा सिगी मफम अनिसि अमक मथंगी हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाय थंगी मतुंग इना अजान अमसुंग अकामत की मरकत लेरिबा मतम से सिदे दुआ तौरबा अल्लाह ना रद तौरोय सुखसोय सोइदरम की कबूल तौबिगनी साहबाई करम सिंह सिना दरियाफ्त तौयबा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदुगी मतम अदुदा अखोइना दुआ तौबा मतम दु फंगेने दुआ तौबगी सुनिंगसिंगेने अदु तारगदे करम दुआ तौगदोरिबा हाइदोक पिरमी नखोइना तौगदोरिबा दुआ सिगी दुआ सिने अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दुनिया वल आखिरा सिगी दुआ से तौहाई दुनिया हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दगी रिवायत नि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाय थंगनी दुआ अहुम लयेब सिगी दुआ से खास तौर पर कबूल तौबीयेब सिदा कबूल तौबो मतम सिदा चिंगनबा अम्मा फोबा लैते है दुनिया दुआ अहुम सिगी से चिंगनबा करीमता लैते अहान बदन औलाद के हक में माँ बाप की दुआ औलाद की मथकना ममा मपा की ओइब दुआ सिंह एंगो अदुई तारगदी याम कायम याम इंपोर्टेंट ओइरे ममा मपा की दुआ से सी अखोइना खंगदब ममा मपा की दुआ से काया याम इंपोर्टेंट ओइबगी अखोइना दि साउदना पंगाइता हाइरिदना
ꯁꯨꯛꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯁꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯇꯧꯔꯨꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯁꯥꯎꯔꯨꯔꯒꯁꯨ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯐꯕꯗꯨ ꯗꯨꯋꯥꯗꯨ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯈꯪꯅꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯗꯨꯋꯥꯗꯨ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯍꯛꯇ ꯀꯕꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯀꯕꯨꯜ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯎꯗꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯉꯥꯡꯒꯅꯤ ꯀꯕꯨꯜ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯙ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯃꯦ ꯍꯔꯝ ꯀꯥꯔꯤ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯣꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯃꯥꯁꯤꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯍꯥꯛ ꯏꯃꯥꯃꯦ ꯍꯔꯝ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯁꯥꯎꯗꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯨꯋꯥꯗꯨ ꯀꯕꯨꯜ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯔꯝꯒꯤ ꯏꯃꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯅꯦꯅ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤꯕꯨ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯃꯨꯁꯥꯐꯤꯔ ꯄꯔꯗꯦꯁ ꯖꯣ ꯖꯔꯅꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯋꯥ ꯁꯤꯝꯁꯨ ꯑꯜꯂꯥꯍꯅ ꯀꯕꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯃꯖꯂꯨꯝꯒꯤ ꯗꯨꯋꯥ Hazrat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala dagi riwayat ni Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam ki sanayat ni miyoi manga ki dua si so khas तौर पर कबूल तबिए आहान बदा मजलूम की दुआ जब तक माना बदला मजलूम मंगोन द जुल्म तो खरीदू की बदला से लौद्री भौबा मागी दुआ से कबूल तबी अनि सुबदन हस तौरी ब मीसिंग जे हज की मतम ओइरे को हुजिक अदो हज तौरी ब मीसिंग जो हाजी ओइरी ब मीसिंग सिना दुआ तौबसी जब तक की मागी हज तौरी गई मरक सिदगी मयुम द हलक्त्री भौबा मागी दुआ से कबूल ओइरगा लैये अहम सुबदना जो राहे खुदा अल्लाह की लंबी द जिहाद तौरी ब मखोय मयाम सिंग छि की दुआ से सो अल्लाह ना कबूल तबी जब तक ना शहीद ओइद्री भौबा माना नीरी ब दुआ खुदी म अल्लाह ताला ना कबूल तबी मरी सुबदना अदुगम लब अनाब सिंग छि की दुआ जो जब तक की माना नारी ब अनाब से सिदगी फद्री भौबा फद्रिङै मरक सिदा माना नीगदब दुआ लोइनमक नीबा अल्लाह ताला ना लोइनम कबूल तबी मंगा सुबदना बहाई आइगी बहाई अमगी अइना तौबीबा अदुगी आइगी भाई सिगी हक्ता अइना आइगी भाई गी हक्ता दुआ तौबी मतमदा अदुगी दुआ दुसु सोइदरमकी कबूल ओइबी हाइबिदन हाइबिरमी करियना और उन दुआओं में सबसे जल्दी कबूल होने वाली दुआ सिगी दुआ मंगा सिदगी क्वाइदगी हेना थुना यांगना कबूल तौबीरिबा दुआ सि करमनो हाइबा मतमदा आइगी भाईगी आइगी लैरिबा मी अमगी आइगी इमानबगी नत्रगन आइगी कैरो लैकाइगी इमानबसिंग आइगी भाई सिंगसिगी मुसलमान भाई अमगी दुआ गाइबाना दुआ तौबदो अदुना क्वाइदगी थुना यांगना कबूल तबी हाइबदुने सिगिसदा मका मखाताना गाइबाना भाई अमगी दुआदुगी तफसील लाए मतमसु यामना सांगना लौखरे अदुना इखोय इंशाल्लाह सिगी मखाता भाई सुसुसुदम कि नैरसी सुभानअल्लाह।